Ese waba warigeze wibaza impamvu igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu kinini cyane kandi gifite ubutunzi buhambaye, kidashobora kwicungira umutekano wacyo imyaka irenga 60 ishize? Ese kubera iki buri gihe intambara irose leta ya Kinshasa yitabaza ingabo z'amahanga, abacancuro, ubwo turavuga abameriseneri ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo niyakoze jenoside? Uyu munsi rero tugiye gucukumbura ukuri kwambaye ubusa, tugiye kureba imizi y'ikibazo duhereye ku isesengura ryimbitse ryakozwe n'inzobere ndetse na raporo iteye ubwoba itubwira uko ibintu byifashe imbere mu gisirikare cya FARDC. Ndagusaba gukurikirana iyi nkuru kugeza ku musozo kuko ibyo tugiye kukubwira bishobora kugutangaza cyane. Muraho neza nshuti bakunzi ba Pilot News TV, tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru n'isesengura. Turifuza ko mwumva neza imiterere y'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu isesengura ryakozwe na Dr. Alex Mvuka. Uyu mugabo yifashishije amakuru aherutse gutangazwa muri raporo ndende ya televiziyo y'Abafaransa agaragaza ishusho nyayo ndetse iteye agahinda y'igisirikare cy'igihugu cya Kongo nyuma y'uko abaminisitiri batandukanye bitabye inteko ishinga amategeko kugira ngo basobanure uko ibintu byifashe. Iyi raporo yashyize ahagaragara ibibazo bikomeye cyane byubatswe mu nzego z'igisirikare cya Kongo. Muri byo harimo imikorere mibi izwi cyane nka dysfunction, aho usanga inzego zidahura cyangwa ngo zikore kinyamwuga. Ikindi kibazo gikomeye ni icyerekeye logistique cyangwa uburyo bwo kugeza ibikoresho ku basirikare bari ku rugamba. Usanga abasirikare badafite intwaro zihagije, badafite ibyo kurya cyangwa se imyambaro. Raporo inagaragaza ikibazo cyo gukunda igihugu guke cyane cyangwa kubura patriotisme, ibibazo mu mitangire y'amasoko ndetse n'ikibazo kigoye cyane cy'abasirikare babaringa, abo twakwita ghost numbers mu cyongereza. Ibivuze ko usanga urutonde rw'abasirikare ruhembwa ari rurerure cyane mu mpapuro, ariko mu by'ukuri abari ku rugamba ari bake cyane. Amafaranga yabo baringa akajya mu mifuka y'abayobozi b'igisirikare. Ibi rero bijyana n'ikibazo cy'ingutu cyo kunyereza umutungo w'igihugu. Dr. Alex Mvuka asobanura ko ibi bibazo by'ingutu ari byo bishobora kudufasha kumva neza impamvu igisirikare cya FARDC gisigaye gitanga amasoko y'umutekano w'igihugu ku bandi. Bafata inshingano zabo bakaziha ingabo z'amahanga, bakaziha abacancuro b'abazungu, ubwo turavuga aba bameriseneri b'abazungu, bakaziha umutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'inyeshyamba za Wazalendo. Kugira ngo twumve neza iyi mikorere tugiye gusubira inyuma turebe amateka y'igisirikare cya Kongo kuva mu myaka 1960, kuva ku ngabo zitwaga ANC kugeza kuri faze ndetse na FARDC y'uyu munsi. Ishusho ni imwe, igisirikare kidashobora kwihagararaho. Reka dutangire ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu, aho ni mu 1960 ubwo Kongo yabonaga ubwigenge. Hashize iminsi mike cyane, tariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi muri uwo mwaka, intambara yo gushaka kwiyomora kw'intara ya Katanga yahise itangira. Icyo gisirikare cy'igihugu ANC cyahise kinanirwa kwihagararaho, byabaye ngombwa ko gitabarwa n'ingabo z'umuryango w'abibumbye. Mu mwaka w'1964 hadutse indi ntambara yiswe Moneliste Rebellion. Icyo gihe nabwo igisirikare cya Kongo cyananiwe cyane, biba ngombwa ko hiyambazwa abacancuro b'Abafaransa ndetse n'Ababiligi kugira ngo batabare Kongo. Mu 1967 haje n'intambara yari iyobowe n'umucancuro witwaga Jean Shkalam. Iyi ntambara kugira ngo ihoshwe byasabye ko perezida w'igihugu cy'u Burundi w'icyo gihe Michel Micombero atanga ubufasha bwa gisirikare kugira ngo leta ya Kongo idahirima. Amateka arakomeza tugeze mu mwaka w'1977. Icyo gihe habaye intambara zizwi cyane, intambara y'iminsi 6 ndetse n'intambara y'iminsi 80 mu gace ka Shaba. Perezida Mobutu Sese Seko wa Zabanga yabonye igisirikare cye kinaniwe, ahita yiyambaza ingabo z'Ubufaransa kugira ngo zize zirutabare.
tuze mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, ubwo igihugu cyitwaga Zaire cyahuraga n'intambara yo kwibohora yari iyobowe n'ihuriro rya AFDL. Muri iki gihe Perezida Mobutu yari mu mazi abira, yiyambaje ingabo zari zatsinzwe mu Rwanda ex-FARC ndetse n'interahamwe bari bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ariko ibyo ntibyari bihagije. Mobutu yanabonye ubufasha bukomeye mu rwego rwa diplomasi, ubufasha bw'amafaranga ndetse n'ubwa gisirikare buturutse mu Bufaransa. Bwasabaga ko amahanga atabara vuba na bwangu kugira ngo ahagarike AFDL. Kuri ibi hiyongeraho igihugu cya Serbia cyohereje abacancuro 300 bari bazwi ku izina rya Region White. Igihugu cy'Ubushinwa nacyo cyatanze ubufasha bwa tekiniki n'intwaro ku butegetsi bwa Mobutu, naho igihugu cya Kuwait cyo cyohereje akayabo ka miliyoni 64 z'amadolari y'Amerika y'icyo gihe yo kugura intwaro guverinoma ya Zaire. Urumva nawe uburyo amahanga yazaga kurwanira igisirikare cyari cyarananiwe inshingano zacyo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani hadutse intambara y'umutwe wa RCD. Perezida Laurent Désiré Kabila abonye RCD maze gufata igice kinini cy'igihugu, yiyambaje ingabo z'ibihugu byo mu muryango wa SADC kugira ngo zize guhagarika uwo mutwe wari ugiye kumukura ku butegetsi. Turakomeza tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2013 ubwo Kongo yahuraga n'umutwe wa M23. Icyo gihe nacyo ingabo za FARDC zarananiwe bikabije, byabaye ngombwa ko bongera kwiyambaza ingabo za SADC kugira ngo zize gutabara FARDC yari yananiwe gutsinda M23. Tuje mu mwaka w'ibihumbi 2023, imyaka 10 nyuma yaho umutwe wa M23 wongeye kubura imirwano. Ubu noneho igisirikare cya Kongo cyagiye gushaka ubufasha bw'ingeri zose kubera intege nke zacyo. Biyambaje SADC, bazana abacancuro b'abazungu, bazana ingabo z'u Burundi, bahintwara inyeshyamba za Wazalendo ndetse bifatanya byeruye n'umutwe wa FDLR wakoze jenoside mu Rwanda. Reka tutibagirwa kandi ubufasha bukomeye igisirikare cya Kongo kimaze imyaka irenga 20 gihabwa n'ingabo za Loni za MONUSCO, kuko ziri muri iki gihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, ariko kugeza ubu umutekano ukaba warabaye ndanze. None se kubera iki FARDC iri muri ubu buryo? Kubera iki idashobora kurinda abaturage no gucunga umutekano w'igihugu? Iyi raporo itubwira ko impamvu ari nyinshi. Imwe mu mpamvu zikomeye ni abasirikare binjizwa mu gisirikare cyangwa bahabwa imyanya kimwe n'abanyapolitike ba Kongo babishingiraho amacakubiri y'amoko. Ubwo ndavuga tribalisme ndetse n'amashyaka aho gushingira ku bushobozi no gukunda igihugu. Ikindi giteye ubwoba cyane ni ukuntu bamwe mu bayobozi b'igisirikare bafatanya byeruye n'imitwe yitwaje intwaro mu bikorwa by'ubucuruzi bibyara inyungu z'amafaranga. Urugero rugaragara muri iyi raporo ni uburyo abasirikare bagurana amasasu bakayihera inyeshyamba kugira ngo zibahe imbaho basaruye mu mashyamba mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aho bafata intwaro zagombaga kurinda abaturage bakazigurisha n'abica abaturage. Reka dufate urugero rwa hafi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu misozi miremire ya Uvira, Fizi ndetse na Mwenga. Igisirikare cya leta cyashyigikiye gahunda yahawe izina riteye ubwoba mu Giswahili ngo tukule ngombe z'Abanyarwanda, bishatse kuvuga ngo turya inka z'Abanyarwanda. Iyi ni ishusho nshya y'ubukungu bushingiye ku ntambara. Iyi gahunda yaranzwe n'ubujura bweruye ndetse n'ubusahuzi bw'amatungo, ibintu byakozwe ku bufatanye guhera mu mwaka w'ibihumbi 2017 kugeza ubu turi muri 2026. Inka zibwa n'iyi kipe igizwe na FARDC na Mayimayi, hanyuma izo nka zikajya kugurishwa ku masoko y'abaturage ku mugaragaro. Iyo zishize kugurishwa, amafaranga avuyemo agabanywa hagati y'abayobozi b'umutwe wa Mayimayi ndetse n'abayobozi mu gisirikare cya leta FARDC.
aya mafaranga akurwa muri ubu busahuzi niyo akomeza kugaburira intambara, niyo afasha imitwe nka Mai Mai gukomeza kwinjiza urubyiruko rwo mu baturage mu gisirikare cyabo, babaha intwaro bagakomeza guteza umutekano muke. Ibi bikorwa byo kwiba inka byasenye burundu ubuzima bw'abaturage bari batunzwe n'ubworozi muri kariya gace, babatwaye imitungo yabo yose basigara amaramasa, abandi baricwa. Ibi bikaba byerekana uburyo igisirikare aho kurinda abaturage ahubwo gihinduka igikoresho cyo kubakenesha no kubasahura. Muri uku kwivuguruza gukomeye imbere mu nzego za leta niho tubonera ukugwa cyangwa ugusenyuka k'ububasha bwa leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni naho hava gukomeza kwa bya byaha n'ihohoterwa rikomeye rikorerwa abaturage ba Kongo, by'umwihariko imiryango imwe n'imwe yibasirwa kandi igahohoterwa bitewe gusa n'amoko yabo. Ariko si kibabaje kurusha iki n'iki. Ikibabaje nuko ubu bugome bwose n'ubusahuzi bwose bwemejwe na za raporo zitandukanye bitabuza abanyapolitike ba Kongo bashaka kuguma ku butegetsi kujya mu baturage no mu binyamakuru bakiyerekana nk'abavugizi barwanya ibinyoma bita ngo ni umugambi wo gucamo igihugu ibice cyangwa icyo bita balkanization. Bavuga ko hari abashaka gucamo Kongo ibice kugira ngo bayobye uburari, berekane ko ikibazo gituruka hanze, biyibagiza ko babeshya rubanda, biyibagiza ko ukuri kuri aho ngaho. Bavuga ko barwanya abashaka kwiba igihugu cyabo cyangwa kugicamo ibice, ariko mu by'ukuri inshingano z'umutekano w'icyo gihugu barazitanze, baziha abantu batari n'inzego za leta, ndetse bamwe muri bo bakaba barahamijwe ibyaha byibasiye inyoko muntu. Guha inshingano z'umutekano umutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 nka FDLR cyangwa abacancuro b'abazungu, hanyuma ukavuga ngo urarinda igihugu. Iryo ni ivuguzanya rikomeye cyane. Ngayo nguko rero inshuti bakunzi ba Pilot News TV, ibikubiye muri iyi raporo n'isesengura rya Dr. Alex Mvuka bikaba bitwereka ko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kitazakemuka mu gihe igisirikare cya leta FARDC kitari kisubiraho ngo gicike kuri ruswa, kunyereza umutungo, ivangura amoko ndetse no gukorana n'ibitwe yitwaje intwaro yica abaturage. Ese wowe urabibona ute? Ni ikihe gisubizo ubona cyafasha igihugu cya Kongo kugira igisirikare gikomeye kandi gikora abaturage koko? Murakoze cyane gukurikirana iki kiganiro, ndabashimiye. Niba utakanda subscribe kandi ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5 turasubira mu yindi nkuru.